machiegni kendo jopur mag alod kabich mayudore Molo County ma Nakuru koro ywak ni giuso kabich e nengo mapiny ahinya mano kaluwore koda keyo mabup magiyudo to chiro mar uso to onge. Bende giywak ni achudhe kata brokers manyiewo alot kuomgi koro miyo giyudo lal mathoth. Kaka jafwambo Joyce Oduor lero, gikwayo sirkal mondo ochung chenro mar kelo alot kowuok e pinje maoko ma bende miyo alot bedo mang'eny e pacho ka kendo koro iuse e nengo mapiny. Ma e chal mar puothe ma ipidhe alod kabich e gwenge mag Molo e kaunti ma Nakuru. E puothe moko, kabich osechiek kendo jopur osechako keyo, ka jopur moko to rito mana thuolo matin ne jumbe 2 to gin bende gi keyo. Johnson Maina en achiel kuom jopur marito keyo bang' jumbe 2. Kata kamano, owacho ni gisani nengo mar alod kabich ni piny ahinya. Boga tunabiwa na wanunuzi ni shilingi 2 na sumuni, kwenda shilingi 1 amenunua gari sana ni shilingi 5. Twashindwa sasa, ikinunuliwa hivyo tutaenda wapi? Hii itakuwa ni hasara mara hasara. Kaluwore kod keyo mabup kod onge mar chiro, moko kuom jopur koro ng'ado alot kendo gimiyo dhoka. Kwa wakati huu boga hata haina soko, tunakatakatia ng'ombe, kondoo na hata mang'ombe zetu zimezikataa. Jopurgo bende ywak ni donjo mar achudhe e sekta no ema omiyo giyudo lal nikech nyiewo alot kuomgi e nengo mani piny kaito idhi use e nengo mani malo. Ile kitu imeharibu ukulima wa mboga ni hawa watu ambao wanaitwa brokers. Kwa sababu kila akinunua mboga lese ya kununulia shilingi 15, yeye anaenda kupata faida ya shilingi mara 2 ama 3. Na huku anakuja na habari kusema kwamba mboga zimekuwa nyingi sana huko nje, hazina nini? Hazina pesa. Pili, unaweza ona wamekuja wanaguzauza ile mboga kubwa kubwa. Hizo zingine wanasema hapana, shamba lako limekatwa mboga, kwa hivyo sasa nitakununulia na shilingi 10 ambao ni hasara tupu. Bende giywak ni kelo alot kowuok e pinje maoko ketho nigi chiro, gino magidwaro ni sirikal ochungi. Inaweza kuwa economy bado naye inaweza tatiza, ama chakula imeagizwa kwa nchi zingine, sababu ikiagizwa sana chakula kutoka nje zetu huwa zaonekana ni bure. So huwa sisi wakulima wa nchi yetu sisi ndio huwa tuumia. Kwa wakati huu ni kutahira, tunatahira boga, lakini saa hii hata haina soko. Kwa hivyo serikali tunawaomba hii boga zinatoka nchi zingine zifunguiwe ili sisi tuwe tunapata market za kuuza maboga zetu. Kata kamano, gin kod geno mar biro uso higa manyien ka oyaw skunde. So tunatarajia hii Disemba na Januari watoto wakifungua shule pengine tutakuja kuuza kidogo. Katu kwanza msimu huu tuko na matumaini ya kwamba shule zikifunguliwa, kwa sababu walaji wa mboga sana ni wale watoto wako shuleni. Lakini labda zile sasa kama hizi ziko kwa shamba zinaweza kutana na bei, lakini zile watu waliuza kuanzia kutoka mwezi wa 11 kurudi nyuma zilikuwa na hasara tupu, kwa sababu wengi wao walikuwa nauza shilingi 20, shilingi 10. Actually kuuza mpaka shilingi 20 kurudi nyuma, mkulima wa mboga hawezi pata faida yote. Joyce Oduor, Ramogi TV. Sama jopurgo ywak ne giyudo lal e puodho